Dede Amoy yang lagi nonton nih. Telat. Spesial ngangge yang punya lagu meniting seredet seri wedding. Meni nyeri kanu HTI lagu ieu teh aing mah. Dede Amoy sing gue lagu. Adi Tonjong, Uluy, Rival Permana. Lagu melas jadi hati. Ingat ngundang saya. Najan demen mung mendem kangen. Kian kakak milih wong liya. Status bulan cuma jadi mantan. Waduh, Langka mantan terindah wah Iden langka. wah ya jelas kok. Cinta tuh dalam hati, Nah, bukan kono. dalam bokong. Oh, aku mah Asik, boga deh. Mama Gibran ayo nama. Cinta sampai mati Mama Gibran. Satu hati Jelas. sampai mati tuh mah. Nang apa rasa beli bisa ganti rasa sayang lan demen beli bisa mari pegel nahane pegel nutukakene Tobat. jero Aiden jero. Dede Amoy ini ceritanya jero nih. Iya jerok ini kandas konon. Coba ngapus kabeh ikatan ora bisa sirna sing impian mantan terindah iku cuma sampean. Masa? Dudu Aiden dudu. Oh, kirain aku. Nggak kembang kempis irung aing. Soreng lain kau. Ingat Aiden Ya. ngomong saya Kapan? najan demen mung mendem kangen. Ya jelas dong. Kian kakak Apa mani? karo Mamae Gibran. Ya jelas. Status gula cuma jadi mantan. Status gula cuma dilihat-lihat doang. Tepe atuh tepe. Sahut. Deh, Iya. Mama Mei hoyong lagu rayungan. Aya Ayah. tadi mantan datang. OTW sebelah kan? OTW sebelah. Oke, Ditunggu Dede. sayang. Atur nuhun.
Sukahaji Cikalong ya. Iya. Ayo ke sini. Mengapa rasa beli bisa ganti rasa sayang lan demen beli bisa mari bekel nahane peken nutukaken Tobat. Jangan lupa TP ya. Teep. teep teep. Mengapa rasa beli bisa ganti Woi. rasa sayang lan demen beli bisa mari Oh, iya. mantan terindah iku cuma sampeyan Asik. jaga Hai. padang katon pedeng Le. Oh, lunga langga sing kedalang ati sunyi jiwa sepi tanpa sampean acan kaya ning Oh, masih aya keneh Mama Mei. Laguna maning onahon ieu teh maning nyelekin kanu hate aing mah duh. jeruk inget ngundang saya cas Oh, wah, wok, alah. Kacan demen mung mendem kangen kian kakak milih wong liya status kula cuma dadi mantan. Alhamdulillah. Udah terasa Den.